June ni sari zirtom ni sang ni som ni pali ani e thlir tu le ngai tha tu zong zong tein zowain du sakna sang ber kan lana chu kum engomazat kalta tanga zoram khovel deng chuak dot khopa ziak tular social media platform sang sanga zoram thatna tu le sarkar le ko ran te po khenga thu chi sang ziak thin David Sailo niarin le mana Central Jela khung ani chungchang thu hi tun trum chu ian khel ve thung tiang nimin June ni rukhan alal chuan moy kum somli pathum son of R sang lina let zemabok Galilee veng aizol cheng a Facebook profile name senaral te inti chu David Sailo nia rinhlel ni in cyber crime police in darka somni pali thu zot fia tura an kol nuwa kota hruai ania cyber crime lam hian David Sailo Facebook account mangtu ani ti technically finfia thokhat to anin ngaya atul dan anga case kalpui zel ani theinan kota andila nimin khan Central Jela thon thak ani David Sailo niarin hlel mana Central Jela khung ani na chan ni a chan bulpui ber nialang i han ngai thate ang General Secretary Media ITM Publicity Department ZPM General Headquarter TBC Lal Than Moyan Press Release Asia Matang Hian Achiang Le Ome i han ngai thateng o April ni som panga sang ni som ni palia he press release siam ani ian ngai thasun zom teang Voin Khan ZPM MP Lok Sabha candidate pu Richard Vanal mangai chuan social media manga pu ming chiat ani chungchanga Chief Judicial Magistrate Aizawl District Aizawl nena criminal complaint na theluta Judicial Magistrate Far Class 3 endorse ani ZPM General Headquarter Legal Department and Criminal Complaint hi an file puya ZPM General Headquarter Media Department le Thalai Headquarter Swai to 10 khaten an telpui bokani tun hai khan pu Richard Vanal mangaya ZPM MP Lok Sabha candidate chu kum sang ni sompani mamko assistant manager atholaya contractor mi pariya le mimal thren kat nena contract na musak tiama noi jani somruk pariat lai lak saka bum tu ta jinga tel nia pu ania he thu hi social media na sataka vordarani criminal complaint thelu chan soin puricha ta chuan diklo taka min pu na chungchanga hian thudik khailan hi thain ka ria min pu na chungchanga hian za in ka filima poisa engzan ma ka kota hian a lut lo chu wangin thudik tak khailang turin criminal complaint hi ka thelu ta ani ti in a soi pu Richard chuan officer in charge Aizawl Police Station ne Cyber Crime Police Station te chu criminal complaint a accused mi pathum te heng David Sailo Facebooker Lalram Wonpui Izu Tuesday Nightmare YouTube channel permanent resident of Mamit le tlang ming thanga son of ML thanga let mission veng thang te chungchanga hian investigation kalpuya warrant of arrest te chuak tu le section 500 419 505 le 34 IPC retweet 66 DTIT manga semna peturin kadilani ti in Media ITM Publicity Department ZPM General Headquarter chuan April ni som panga khan hemi chungchanga hian press release alo ti chuak tuwa hei hi David Sailo niarin hlel anman chan le Central Jela khung ani na chan po ni in alang ani David Sailo hi kan ngai thak tak le zoram mi puiten kan hriat angin content sang manga zoram thana tu nia thu ziak thin ania ko ran po abeina thin le tun tuma hian David Sailo man ani ta ka chuan athu zia pakhat kan channela kan lo ngai thak to kan han da chuak non leya ko ran chungchanga athu ziak poimo tang mai hi hian ngai thate ang tun tum kan video hian social media lama million le lar tak bai David Sailo wan ko ran in khom tamlutuk mai asoi selna kan ngai thadona David Sailo hian ko ran in khom tamlutuk khi asoi sel sia mai adim lo khop mai ngai thlang o in khom hi atam khopa in rini zana kan tong tra in khoma Sunday jing zan nilai zan thlengin kan in khom phot maya tual chung ko ran sum mamo dan azirin nilai zan in rini zan thlenga
thawlawm khon ko hran pawh kan awm chu mai ani lo ko hran chunga Paul Bill inkhawm chu thawṭan zan thawleni zan zirtawp zana nei kan han awm leh a zan awl hi a awm mang talo tawp mai a ka lak chuwa meeting ko kur sek nen phei chuan patling nutling hi ko hran buaiin kan buaya kan chuak sek hlom ani ber mai inkhawm bana hlazir thut fual thu poimo ngai tua zui na tlan a awm tup reng bawk si chung kwa pathumna a da thiam de tana in vai vung na birthday ro pui tling tham ani hrim mai ti pui ni kwa security le traffic in charge kor eng thei hak phur fasan kan la tam bawk si inkhawm tam hle e tilovin covid nu hian a zual kaya ni lai le irni zan inkhawm kan tla hniam ta ema ko hran pakhat phei chuan vein rampum huap tong trai hun an rot top ani ome kan tlin mang to lo Christian ti phunga kan nei kan hlok puin em soitur wang si hi ti than chuan lamin tlem mang khengin kan tilui mai a ang sot hle ko hran pakhata upa chuan mai chana min sila ko hran upa WhatsApp group pakhata atel thule chu group chu jing tong trai kalza ripona group ani ringo thute chu jing tong trai chuan an tong trai chua an hlotina soitur po nei chung lawin akalzat boin upa ta chu an boi lui luya report sang lo khai khom compile tu arampum kaldan lo phu khom man upa la an thanem fe ani ome tong trai na nge akaldan kan boi pui ti po hi ngai tua tham ani to jing tong trai kalzat mai boi pui upa kan thel chou ani chuan boi pui tur dang tam zia rong bon tak zok mai thel upa tam to zia alang fia ting mayang chu inkhawm program tam lutuk ti tlem soya pianga nial khan hretu te soi thin chu inkhawm kan tam chung lawa a inkhawm peilo te bok hi a soi sel tu te an ni thin ti hi ni kan tam lawa a inkhawm chun kan in zil chiam to chela chuan kan ti dan phung hi minol puin an tlin to lo ti lam hi ngai tu a hun to ti na ni tlem mang khenga inkhawm chak tak chu za asom thum po tling to lo chunga kan kalpui program nga lutuki herrem angai to ti selo hruai tu un ung khur to te du danin ko hran hi kan zo lo puya kan kalui ngat tina ani thiang a zong chu ani hau lo ma se chung kwa ro rel thei to mang lo ko hrana tal ni na chan vo zonga ha dam na zong tu te kher hlo tling tak te tan hian in khom ti tlem hi thil ui om tak ani hrimang in chung khur buai chingfel lawa tlan san na rem changa ko hran chu kan manga in kan thlenin chingfel tu dang om chuang heklo alo la buai noi thawa pon nam ko hrana kan ti tu kan hlen chuan tlan san ngam rong bol tu kan in ti sam eta chunglam mo phur na min pek in chung khur en kolama tlan sia pa che tak ta chu ko hran chuan tlan san ngam rong bol tu tin kan lo choi moi zuya an in chung khur din hmuna chuan choi moi za thlak khop ani thin tlan san ngam rong bol tu kan tam lulai em awangin zu wanga thi tamna rui hlo tamna ber state kan sar tamna kan lo ni ta a fa te tel lawa milhim kan nga lu tuk te fa te tel lawa in khom le meeting a tel regular kan nga lu tuk awanga hetiang record thi chel kan i zokem in khom tam lu tu khian chung kwa om sia anei pha lo nge heng wanga record nei chelu tu kan i jok ti hi buk tham ani to ni lai zan kan in khoma thu soi tu hul ve tak a soi tu riat lok reng ma na tanga thu thar dong lo muwa kan mu te khan hun an han manga lok ho viau na tur awang ve thei chu tiangin Sunday jing le zana po angai bok in khom lai chi hi kan hlep ani chang atam zoka in khom chuan ra ro pui society a thlen lo tia chianga ngong chewa san a thlen zok ti du om se in nian la tham a thleng to ang het ti taka in khom le program kan nga chungpua kan khotlang din mun a chiat viau chuan in khom tem phei ila chu kan chele zualang te tu a om thei chung ko hun kan nga sotang ro rel tul ngoi na savon ip te nena kan chua san lui ngau fo hi khiamanga
chung kodin mun hrefia sot nu le pa mo phuna hrathar kan pung mai thei pathian ni chia in khom taila chung ko in hau ching kan pung sotanga ma se kumnga avei chuan khotlanga a thazong in alang chuak thung nge yang tua vonna akiam sa chatanga in chung khura mi tak tak din du nu le pa an pung nge yang ma se pastor ten an du lo mai the ni sitting room aya office le bekin thut pha thutam jok in chung khura fuina le zil hauna thu aya meetinga thu soi tam thei jok ko ran in kai hroina lama soi tur nga jok in chung khura deputy speaker po changphak lo bial le ko ran in khong pui ni khwa bets bial bel thei fashan a hlok na aya in khom hrim hrim thu pui tong trai chana aya tong trai zat bui pui ko ran upa hi kalo tam to ema chung ko en kola fail hlom top ko ran en kola fit in titlat ko rana chuan dina chanvo bel tlep tur ko ran ruai tu hi kan tam to lu tuka in khom ti tlem thu ta harasato kan official ve theina om chun anitlat republic day ya parade vejia tangkapui le arasibel thut mai india sarkarin ralo tura adu to hlaklo sam truck sipai bang parade ang chau hi kan ni chunglam o hrato lo chung kwa mo phuna chunglamin apek tlan chiat san ching thu soi tur tui hnang nei to lo ni na chan vo bel tlep tur satle ko ran ruai tu ani le thatelin kan pung si ani hi thu dang deuh i han zep tel teang tun trum kan sarkar hi an van duai ve hrim hrim tlai ko nuwa in bua saina chiat faran wangin covid tin min nuai neka world record lockdown kan nei zuya thor chuan ei manglo central pek khoma in hat state tan chuan har sa ve takani khochaka lirang hing cham chia kholaya an riak chuak sup supa vokpu thi in min nuai lia tu man an chana hu an mulet lo kang meina sa fasha de ni khathil tu ate min nuai chum chuma helicopter a thel ngai khopin mei kang in min nuaya ram ria silai pok khopin kan boya min dang chara kong aping zuya ku wa tol ruk na thlipuin min nuai re theilowa in mun man an te pung thu thu zuya kan soi fu lei thei to lowa kan thu soin tu bei ngai lovin min thing let le fo thin nuai thum chu installment a pek lam ani lo tin kan soi pang panga cheng sin hi sanga kan sema SEDP hi a thlona sum sem lam ani lo ti chungin kan thu soi bok a in kalya cheng sin hi sanga sem nuwa nuai thum kan na target kan ti boka makte nuai thin ani hi in khom tlem satlia lo hian chung kwa hun man dan thazok hi duang chuakila chung ko boruak chetak atanga ko ran nung tak nei tum tlatte a thlona cheng sang ni vel dona vorthal du mai omlaya ko ran hausa tak ni tlatte kan zirna in tlabal em chunga nam dang zirna tana ko ran sum luang ral hum rang te hi ingai mo to zo kangu ole viewer ta hnen angen na tun trom chi han ze vele tiang kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe button kha milo me saka milo subscribe sak ve ngai turin kan an som chuwa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu ngal zel the nan in tan po all samjok nan notification bell kha in metanga ola in da don ya